Kameme ORFM na Weru TV ni bagwatanirite na kugwiranirwa hamwe na bagikaro gya Turu ijiri ni njira ya gutumana baba baigwa banganirite na bendi kirindio nganarwa mashabiki ba mubango jwa tuthunkume ni batetherete na njira mwanya irio cha kuthereria kurugira na ukenanira na baba bara bataukiri mwandiki wetu Wantito Mutugikare na atindite kinya wenteriu na tutumira ripoti je tukudhurene aja nuntu bwa kuthithia thitherera kiao ni gikundi kia mubango joko ya kanisene naro bakigwatana na Kameme ka Weru FM hamwe na TV ya Weru na kinyasa ko ya Kapito bagikinyarare Turu Children's mirigene egembe ni bethirite bakigunana barabaka da kuna intonka bo bya gutumira gutwaria ritingo ekuritango imwe tanjira ya gutindanira hamwe na kuthithia misa entheru njaiji Turiongeri ni gikundi kimwe kia maana muno kia antu bakwaya kanisene na itukuwa tuwiritwe muno na tubacokeria nkatho sana nuntu bwa kuona kwagirite beje ntuku ya narwe guturiungira na kuriungira ana betu Antoni yakwa ngua ndina gikeno gikinene muno nuntu bwa ngugije gikundi giki gia kwa kanisene kiumbite ni kuthithia na ndari ikene ukena Murungu nkuruki nuntu tayari ni barikitie ni kugwata nkume Yesu Kristo itirati witikio butina mathithia ni buku na narua twijite aja gikaroneke gia Turu Children's Home kweja ni kuonania ngwatano yetu na kinya kuonea witikio bwetu bwa tuli nabu nuntu tayari batwi mbeu ya Kristo ni ikite ni kuondanene nkoro cietu na bakiaria bamwe ba memba ba ikundi giki ni baugite thitha riri bathithitira kiao ni njira imwe ya kuonania witikio bwao na juri mwerekera jo kunenia mubango kana ikundi giki ya kwaya kaniseni dene mwathani kwina itharimo bibingi rekondie kunya keja kwithirwo ti untu bungi wanathithia bunene kana umba ikwira mwathani ndikanira mwana kwaya kanisene jukia jukumu narwo wire mwathani bwega nuthithitie untu bunene na mwathani ageta na mbere gututharima mugi bwega nuntu bwa itagaria riri rekona bwega kwagirite tumbe kwambiria mwaka kuinga mwaka bwega na kurugura Christmas bwega munene eta na ngugi thongi na mbuge turi Kapito Sacco ni tugwatanirite na tomba kwithwa tukirungamana na mubango jojo jo kumba kwithwa tukiringithia nkoro ciantu tukithithia mathithio jarwendo na turi Kapito Sacco ni tukagira nteto teje muno na nikio gitumi tuigitwe turi kirungo kimwe ni kenda tomba gwitania safari eje ya kumba kwithirwa tukiringithia antu bara bangi na muno barea batiguchiumba tutagera turi na mubango jo gikundi ta giki kigwatanirite gia kwaya kanisene tukamba kwithirwa tukimba guki-empower kukurukira funding bakomba kwithirwa bagigunika na mbeca gukurukira mitaratara ya gikundi aria bomba kwithirwa bakithithia kinya common projects especially ya kumba kumove a community kuja kuifanya kikundi chetu kiwe kikubwa zaidi kutokana na mambo ambayo tunafurahia kutoka kwa Weru TV na Weru FM. Muthiaburu ni gikeno na nkero kirindire bwa mubango juju munene gitonga wa Kagwe ni tagaria riri akiuga ni tawa ya mubango jwa ukurukira gikundi iki bakujita kutharia mirigene je igembe na kwaya kanisene nabo batwigika ndeje ngina gututhikira na gututega magita jonde magutwandikira SMS ideas jonde matugachie kamwe tukona mantu ja mathongi na ja manene jejeja jagikarika igwo ni bucokerete nkatho nkuruki na ingwitikia o ni utukuga itubati kutha twi o kana tugeta nkurukia an extra mile tikuthikana ira kindene Weru FM tikuthikana ira kindene Weru TV tugaciuri na ta ungitumba ikuthithia nikenda tawa iji ya kwaya kanisene ikamurikira baba ingi nkuruki kiripotera nteto cia Weru weekendi ria kwarietwa ni Mutugi Kare.